aye loko ndzi karhi ni tshamile laha ni tshame kona ni fikela hi mhaka yin'wanyani mhaka leyi karhataka ngopfu mhaka leyi a hi fikeleli ka yona ngopfungopfu loko hi ri karhi hi chumayela minkarhini ya ku tala hi ku ku na swihlangi nkarhi wun'wanyani mara swa fanela ku hi addressa mindyangu ya ku tala yi file namuntlha because of timhaka leti hi ti address ni lava ku na vulavula hi mhaka ya swiphiqo swa ximoya na swilo leswi endlekaka mindyangu ya ku tala u kuma ku a yi survive ku hundza ka swona because ntiyiso wa ku a va wu tivi vanhu ku va ku ri ku endlekeni ka yini a wu ri ni vulavula na vanhu lava nga tekana ni vulavula hi vanhu lava nga tikhapule ni vulavula hi vanhu lava tshamaka swin'we a swi tsakisa kahle kusukela ku sunguleni ka muxadi wolowo swi fambe swi ya swi tika eku fambeni ka malembe loko mi ku mi lava ku twisisa ku endleka yini mi nga kumi nhlamulo and loko u tshame u ri wexe wa swi twa swa ku munhu loyi a n'wi rhandza mara kahlekahle ku endleka yini a ni swi tivi ku na mimoya leyi yi fikaka yi mi baka ene loko yi mi ba mi boheka ku va ni mi va true to each other mi byelana ntiyiso ku na mimoya leyi ya ku u kuma ku u ku etlele na vusiku u ri wanuna u ri na nkosikazi kokwala kusuhani mara u kuma ku ya va na mhaka leyi ya ku u tikuma u etlerisiwa na un'wana wa xisati u tikuma u etlela na wansati u nga swi tivi ku swi tisa ku yini wa languta na wansati loyi nkarhi wun'wana wu n'wi tivi van'wanyana nkarhi wun'wana kuma ku wa n'wi tiva hi mukhuva wolowo kuma nkarhi wun'wana kuma ku ri wansati na yena a tikuma etlerisiwa na wanuna a tikuma loko a etlerisiwa na wanuna lweyi a tikuma se swi onhakini ku onhaka hi ndlela yini ya kona u kuma ku a tikuma se a pfuka a tsakamisini wansati kumbe wanuna timhaka leti dzike ngopfu ene a ti vulavuriwi problem ku va ti nga vulavuriwi va twa onge enhlamba swi lava hina vavhangeli ke hi nga nikiwa swoho ku hi fanele hi ya exhuma tinkingha leti i timfihlakalo leti ti baka vanhu va nga swi tivi ku i yini swi va baka so mhaka leyi fikaka me ku a wu ri ni vulavula hi yo katsongo leswiya mi fikaka swi etlela na n'wina na vusiku i mimoya ya vanhu swi endliwa hi vanhu na madimoni va tirhisana swin'we loko ni ku vanhu na madimoni va tirhisana swin'we vanhu lava nga va khendla ku va ta va na mali vanhu lava nga va khendla ku va ta rima ngopfu va pfuna ngopfu vanhu lava nga va khendla va khendlela mintirho swilo leswi va swi lavaka va swi landzaka leswi ta swi ta va tirhela vunyiki bya swo a swi hambananga na sex a swi hambananga na timhaka ta masangu ene va ku byela kahle ni loko va n'wi nyika munhu swa ku swi leswi ku nyika ka swo swi ya tirha a swi lava ku swi hluphekisa ene a swi lava ku xaniseka swi na problem ya ku swi hatla swi kwata ene swi lava loko swi lava timhaka ta masangu swi fanele swi tikuma so u kuma ku package liya ya ku swi fanele u swi teka swi ri swimbirhi xa xinuna wa xa xisati yi kumeka nkarhi wun'wanyana hi xitalo yi durha ngopfu ka lava yaka va khendleni se va u kuma ku u teka xa xinuna loko u teka xa xinuna xi ri xoxe swi vula swa ku loko xi vuya xi ta ku tirhela xi ta sungula ku lava xi lava wansati loyi xi nga ta etlela because ntirho wa xo se xi sunguleni ku endla mali xa yi nghenisa la kaya a ku na problem loko u xi landzini xi ri xa xinuna xi fika xi tala kaya xi fika xi sungula ku endlela mali basopa nkosikazi ya wena it's either swi ya swa ku u ya khendlisa ku yini maxangu ya vutomi vakiti vavasati va fambaka va tekiwa va nga swi tiva swa ku va ti chela ka swilo swa njhani loko a ku teka bava loyi it's either u kuma ri na mali kumbe u kuma a nga se va na mali a ya khendla na u ri koho tinkingha ti ta sungula mi ri swin'we kokwala kumbe u kuma ri na mali ri na swilo hinkwaswo u tekeka u thatheka u vona ka wanuna a fambaka hi timovha ta ku durha u vona ka wanuna a nga na muti santini u famba u lava ku ya tshama santini u nga swi tivi ku swi tlhavo leswaku i yini loko a fambeni a swi landza it's either va n'wi byela leswaku wansati loyi a nga ta n'wi teka loko a kuma khwiri ri ta tshama na ri huma loko a kuma khwiri ri tshama loko a tshama na ri huma khwiri lera ri huma hi timhaka ta ku leswiya swi nghenisaka mali swi etlela na yehe wansati and loko swi etlela na yehe swi khosa ti-miscarriage swi fika swi vandalizer leswi va ka swi ri landzeni it's either loko a khoma n'wana khwiri ri huma ngati liya ya fetus liya yi ya ka mfumo wa Satan ka kingdom ya munyama madimoni ma fanele ma phuza ngati liya ku mfumo wa munyama u ta kota ku kuma matimba mali ya nghena but then wansati u ta tshamela ku rila ku why ni nga kumi vana la ka muti lowu menda ku tikuma ni ri na vana problem i ku a wu swi tivi nsati wa ununa wa tlhela nga ku byeli leswaku nsati wa mehe hinkwaswo leswi nga na swo swi vangiwa hi timhaka leti wa u vilela u lava na n'wana u tshama na ununa loyi a nga na mali ye a nga vilela kun'wana nsati wa mehe u nga vileli swi ta lunga swi tikuma
nga swin'uji wa swi tiva ku what is the reason behind ku humelela kokoloko. So hi xitalo mindyangu a hi tshiki lava ku va khendla hi swona ya vuya ka mindyangu ya vanhu lava nga normal. U tikuma na vusiku loko etlele ene u kuma ku nuna wehe wa ku satisfy sis wa ku satisfy ekamereni na wehe mhakhi na we bava mhakhi wa ku satisfy anga ku tsone swilo hinkwaswo swi tshamisekile mara there's this problem ku tshika nje ka vhiki nyana rin'wana u tikuma u yetlerisiwa na wanuna u nga swi tivi swa ku endleka yini ene u tikuma u pfuka u tsakamini kumbe wu ri wanuna u tikuma u etlela na wansati u pfuka u tsakamini. That is very dangerous. Nyimpi yaleyo a wu yilwi hi nyama, nyimpi yaleyo yi lwiwa hi xikhongelo. I vanhu va rich laha handle va va na swilo leswi va va ka va nyika swoho vanhu loko va ya ku khendleni a va swi direct mitini ya vona se va swi humesa swi famba leswi kuma miti yaleyo ka mikhongelo va mbuyangwana mo tihanyela nje mo va vanhu nje loko swi fika a ku na protection swo fika swi tinghenela swi etlela na nsati wa wena and loko swi etlela na nsati wa wena swi khosa emunyama wa nsati loyi swi vana xindzhuti loko n'wi vona u tshamela ku nyanyetseka tin'wana ta ka ti nga ri kona loko n'wi vona nje u nga ha tsakisi hi nchumu ka yena u n'wi tsundzuka nje loko a nga ri kona a ri kule u swi twa swa ku na rirhandzu leriya mara loko mo ze u vuya kaya mi fika mi langutana hi matihlo swi vona kahle ku hayi a ku na lexi ku tsakisaka ka wansati u lose interest na yehe wansati same thing because u yetlelisiwa loko ri ku i landzele xiya xa xisati i xi yetlela na nuna wa wena i ta vona nkarhi wun'wanyana swa endla na ku a lahlekela mi lahlekela hi ti-feelings landlweni ku nga ha ri na nkondzo ya le kamereni mi nga ha layithi maxangu ya misava vanhu va huwa laha handle vanhu va humelela mi vona vanhu va va na timovha ta ku durha kasi va tirhisa n'we swilo leswiya as long as swi tsaka swindachana leswiya swi kuma masangu a swi endlela landzela minawu ya koho leyi va lava nga ti a landzela yo loko ya ku khendleni swo tsaka swi nghenisa mali n'we mi xaniseka wanuna a hetelela nkarhi n'wana a hlongola nsati wa yena a famba ya teka nsati wun'wana a vuya na yena va ta tshama ya xinkarhana nini ka sungula very same thing because swindachana leswiya loko swi kuma wun'wana wa nsati futhi a ri koho laya swo nghena a swi tlangi wanuna a hlamala a nga tshami na vavasati kasi ku na vanhu lava lwaka na yena i budula la ka yena ka ngheneka na vavasati va ku tala u kuma ku va lava vana hi timbilu ta voho hinkwato mara a ti miscarriage loko ri xini a wu byeli u hleketa ku xikwembu xi nga ku nyika n'wana xi tlhela xi n'wi teka lava xivangelo ku xivangelo i yini hi ku xikwembu loko xi nga lavangi ku nyika vana from the beginning a xi nga ta ku nyika a nga ta nghena tshama khwirini from the beginning xikwembu loko n'wana a fika a hundza lava xivangelo va huwa vanhu laha handle u ku khoma kuma miscarriage u khoma u kuma miscarriage. Number 1 mfumo wa munyaka mawatsaka mademon na madevil worship na ti-force ta vo va tsaka ngopfu because ngati liya ya fetus ina matimba ngopfu ya control ya operator emfungweni wa vo. Number 2 va tsakisa i confusion leyi nga koho because the devil is the author of confusion leyi nga koho yi ku nyika vutomi ka mademon na mfumo wa Satan yi ba minkulungwana loko ri karhi u vaviseka. Depression is one of the demons leti ti celebrate ka masiku hinkwawo ku va na depression phela a swi tiyile ka xikwembu is the demonic forces. Stress is the demonic forces. Ku vilela is the demonic forces. Ku kala u nga ri na ku tshemba u ri na ku kanakana ku ri ku swi swa wena u nikiwini mara wa kanakana a swi pfuleki ku wa kanakana i swakudya swa mademoni. Mfumo wa Satan wa tsaka because the devil is the author of confusion. So a wu ri ni mini ka solution i ku loko tshama na u khongela ndzilo u tshama u pfurha ndyangwini wa wena xindachana hambi loko vo xi rhumela a xi nga ta kuma nchumu leswi endlekaka ku na ti-terms and conditions loko va famba va swi landza loko wa xi rhumela ka tindhawu leti a tshamaka ka to kuma swa ku hinkwavo va pfurha ndzilo xindachana lexi xi vuya xi ta bala kaya xi boheka ku vuya xi ta etlela na nsati wa yena like it or not loko ku ri ku a nga xi kombi ka nsati wa yena xi nghena ka yena n'wini se u ti vutisa swa ku xi nghena njhani ka yena n'wini kasi the spirit of gayism and lesbianism xi ta hi kwini tlhela ndzhaku ya ka Geneza u ta yi kuma mhaka leyi nga endla Xikwembu Sodoma na Gomora za xirha sa Sodoma na Gomora so swindachana
na swilo leswi hinkwaswo a swi kheti ku wanuna kumbe wansati because swi huma under the same spirit of leswa ma-gay na ma-lesbian na swin'wana na swin'wana. I'm not saying ku swi wrong ku va va swi endla ma-gay ma-lesbian, there's nothing I can change about that, but ntiyiso ta tshama wu ri ntiyiso. Xindachana a xi kheti ku wanuna kumbe wansati. That is why vavanuna van'wanyana u kuma ku vununa bya va bya ha tirhi at all, va tirhisiwa hi swindachana leswiya. And loko swi va tirhisa navusiku swi ndzima ku va ta performa mitirho ya vo ya xinuna because va tirhisiwa tanihi vavasati navusiku. Timfihlakalo. And a yi fiki loko hi yime tipulpiti ka timhaka leti. Mina nkateko n'we mi titwaka. Pfunani van'wanyana hi timhaka leti mi nga tshami hi tona. Va kota ku yaka mindyangu ku fana na n'we mi nga yi yaka. Loko ku na n'wana ha ri karhatiweni sweswo leswo, nkinga leya ku yetleliwa hi swilo i nkinga ya serious nyimpi. Sungula ku khongela namuntlha. Xikwembu xi ta ku pfuna. Hi mina for sweswi, Sithole hi mina. Kombela mi byela van'wanyana va subscribe va ta kota ku kuma vutomi, va ta kota ku kuma timfihlakalo, va ta kota ku aka mindyangu ya vona, va ta kota ku twisisa ku swi vula yini ku va munhu wa ximoya. Ku twisisa timfihlakalo ta ximoya swi na nkoka, hikuva lexi nga na nkoka xi hanyaka malembe yo tala i moya. A wu fi, mara nyama yi ta celeriwa. Tanihiloko ni vulavulini from the previous video ku Yesu Kreste loko a ta va khuphuke na Petro na Yohani va ya ku khongeleni, hi twa timhaka leswaku Petro loko a vona hi hosi Yesu a ri karhi a kwetsima laya, a vona Abraham, a vona Eliya va yime tlhelo ka yena. Loko a pfula matihlo va languta, a nga byelanga hi munhu swa ku luya hi Abraham, luya hi Eliya. Ku luta moya wa le tilweni wu fika wu n'wi pfula matihlo, a swi vona swa ku luya hi Abraham, luya hi Eliya. And i va tiva ku ri hi ku vanhu lava love khale ka Old Testament, hi vulavula hi timhaka ta le ka New Testament la. So wehe na va Abraham na va Eliya mativana, ni vula swo yes mativana. A wu va tivi sweswi, but siku leri nga moya wa wena nyama swi nga ta hambana. Loko ya nghena kaya paradise u nge byeli hi munhu. Moya lowu nga pfula Petro matihlo ku a swi vona swa ku luya hi Abraham, luya hi Eliya, i moya lowu nga ta pfula we matihlo siku leri u nga ta ya nghena paradise. So u nga fambi u hluphiwa hi swilo swa ximoya ku ri ku moya u fanele u khisama eka wena. The moment u khongela u byela Xikwembu ku mina I am a conqueror, ni muhluri, mina ni mulu wa nyimpi, ma devil worship na ma satanism ma boheka ku khisama eka mina hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Drama matlhari ya ku ta hi le kaya etilweni, ni yimile ni vitana tinsika ta vangeli, ni vitana tintsumi ta Xikwembu kusukela en'walungeni ku ya edzongeni, kusukela vupela jambu ku ya evuxeni. Ni boha tindhawu hinkwato la ku hahaka valoyi hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Emutini wa mina ni haxa ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta eka khona yin'wana na yin'wanyana ya ndyangu ku ta vonakala ntsumi kusukela ka namuntlha leyi nga khoma banga leri pfuraka ndzilo vusiku na nhlikani. Ku hava noyi na wun'we loyi nga ta developa, ku hava noyi na wun'we loyi nga ta nghenela eka muchado wa mina hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. I declare ni protecta vana va mina hi ngati ya Yesu. Eswikolweni lava yaka koho ma devil worship na ma satanism ma ri koho, vana va ri karhi va gwazana ku pfuka mimoya leyo tala ku vana va ti hoxela hansi va tlula ka swithezi ku ta kota ka hala ka ngati ma devil worship na ma satanism ma ta phuza. Ni ri hayi ka wa mina n'wana ni n'wi protecta hansi ka ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta in Jesus name. Leswi i swikhongelo leswi fanele ku tolovela ku swikhongela. Na loko nghena movheni ku papa sweswi ni nghena movheni a hi mina ni nga ta driver wena, rhamba we Xikwembu rhanga ku va ku ri wena u nga ta rhangela emahlweni endleleni. Wena hambi loko driver kahle u ri perfect ku ta humelela munhu nje a fika ku chayisa mu lahlekela hi vutomi, but loko tshemba Kreste Yesu tintsumi ta Xikwembu ti khoma timovha hinkwato ya we pfura malanga vya ndzilo, hambi loko swi vula swa ka yi ta nghena emugodini yi ta tlakuliwa hi tintsumi ya vekiwa ndhawini. Nawe u languta ndzhaku u ku namhlanje ngiyamangala ukuthi ngindlule njani, ku ni hundzise ku yini laya. Hi ta twa u karhi vulavula rin'wana ra masiku u ku na mina hlamala ku ni wu yake njhani muti luwa eka madzolonga laha hi ri ka wo lembe ra ku hela a swi tika, mara this time ni vona swilo se swi vevuka. I timhaka ta ku kume timfihlakalo leti ni vulavulaka hi tona namuntlha. Famba ya sungula ku khongela. Wa tiva ku it is compulsory ku khongela whether wa ya kerekeni kumbe wu yi kerekeni, but u fanele u dyondza ku tshinya mimoya yi ku yingisa. Sathani xi tirhise i catch yin'wanyana ya ku loko u nga yi kerekeni u twa nga ku Xikwembu a xi kutwi. Yingisa mina sweswi ni ku byela, loko u khongela u vitana vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, vito leri ri tshinya mimoya, u ta kuma kurhula endyangwini wa wena. Sathani xi pfale vanhu matihlo leswaku because a nga yi kerekeni a twa nga a nga na authority ya ka nga khongela Xikwembu xi n'wi yingisa. A wu ri ni ku byela mina namuntlha, dyondza ku tshinya mimoya hi ku we u nikiwe swona
ene u na matimba eku vulavuleni ka wena. Xikwembu xi ku katekisi, famba mi ya aka mindyangu ya n'wehe yi tiya mi va na vana lava nga ta yimela evhangeli ya Xikwembu. Haleluya.